Katabihan na tadang minggu tabi basan kuma de Soria video su tabi nai ko ngavi sunu petudo auzo minoi sembayang no bangajal tadau di baino nga minangajal zo do maza do video online minangutip zo di jalanku manta debuk di Santi Joanis tu ina i unsub teko imanku kalajau do sebagai do mengajal ya apa sih kau zuzu buat tawan tadau di baino o sikit o tadau ti binay ko ngawi nga ya mimbun siling toko bagu tadau baino mengusap tinan nga mamaguno so do bosikol ko bagu diti nga kibarati yung ingozon ko taro baino mo izohud kadai di 7-Eleven bo ni kibar bohizon ko nagida dia basi nagi bo do mimpun siling toko mangusapinan nagi mo ito kahug kadai siyo pakya ay ko po pakuho do ti video ko diti mo do abasi dia lahan toko do mimbulotok to binay ngawi na dito basi di lahan toko do mimbulotok kom kano toko magibobos kyo kana iso i lahan do tawasi na kopizo do komozon do mangasa ang papataum do bos do kadazan mo kanita binek ngabi bah manaw so po kana iti manta sa iba manta kopisa na biso bitihom no iso no di hud atan ko sa sumoy pimbun siling takaw dahil kada sana may ko kibabahison ko 7-Eleven mo diti jadi katsupo may gadi tamay mo da mimulutak sa takaw napopongon na di husap do bisop diti iminato do tuhon diti nga kakaga gumubakang minahikod kaniyap nga awasi na di napopongo na di tayo pag-ihusap diho napopongo na di kanito binay ko ngawi dahiti na po ako zuzuwa bay na nga kakali daw sugit nga tumimpu na di kamazon daw timpu daw humasu iti tabi na ko ngawi kakita ko diho diho tadaw nga o sikit di bay no na ikot sinikit daw tadaw di bay no di may takahut 7-Eleven awi so do tadi ko pia minit matad dami na bisa biti awi so do kan kuda mana main bunseling ni masih kamu gada 7-Eleven takaw kaiti bah tulus awi so do ba iti 7-Eleven iti dito binay ko awi mimbun siling bago takaw usatuhan ang bulotok bagus toko mintaan ko po habikuang do ya pio minit tekot maan ko yung tobo mintaan ko pa iho jam teko katob do sangkoy o sinodu ya apa si ko zuzu da tawari maino tu aku kuang na dio hisun tu natatagak na diyo mo sikit ibagi hota daw o kito ni hota daw habikuang na pukul 8 podom monominit dong suab diti tay ke kotob kabahu podom monominit ya diti so id lahan ni kamazon no soy 7 teko street number 7 hari Minggu gari bay nang tubinay kong ngawi sang jam ho bizo minang ajal do Bible sinuat di Joanis Santi Joanis teka John kamay di
kotu teko bab 7 teko chapter 7 so na babay no obion ko duwang po da miso chapter teko bab bading okon ko ovay do anak do jalan kaintahangan tu masiti na makianos toko do kabahan no cuma sa Espiritu Santo tu so no pada mga jal to pinay kong abing auzo sambarangan nga may mga jal auzo no kaiho mesti daw sa isukon ko to po ada iti so na diti nakaikot so na dahil alun-alun Tagazo iti uga dahil mesot na mo iso no ko hud kaday do 7-Eleven iti binay kong abi mo iso po mahir kibar bahison ko tadi tahan ko po sumobong sa dati dito sumobong sa po baiton ito binay sumobong so talon-alun ito po nang ibang yaho masa na to ko riti ako po dati insan ito siya so dati dahil kadazan ni dabus pagun ito na po nga kikibana po daw hizon no di kamazon di tubong po daw mapat jam kamay di nga 7-Eleven lah ya at kayo kung masunod 7-Eleven ito na yung agit awi so do iti habikuang do tahutay ko 4 minute no sumakay ko do bicycle di ko bimbong siling ako dahong kaikot ko na dahil 7-Eleven ya panong banan do mantado lahan do soy 7 di ko street number 7 di ino dito ko basian diti awi so do nga kaday diti labi na ko nga abi paguhoy na kay kot kad 7-Eleven kiba bago tamu diti tamu do tuno Myanmar lah kung katamu do tun Thailand ikon niab sedap kon niab minugazi kay hud kakadasan na maisot kiba do tamu do tuhun do Thailand iti na panbay na nga kung na do tamu do tuhun do Myanmar tu iti na po nga pagumuan ito diti nga kapadagang sa Myanmar dito na ito na po Jesus iti na tamu do tuhun Myanmar na tumimpun na sa nga daw gisomi do po 5 po 6 istodop tumimpun na siya do tamuk tikit minggu tamu do tuhun do Myanmar kiri diti tapi kuang do tahu minit 2 minit man ta do kaminan do bisop ina kabasian iti o magumo magikabo-kabo hay kono tamu mi ganag hudong kongon tu o gumo padagangon diho tango ano kaya ito na ko siya sunay hana yan na kamulo Myanmar ya tumimpuno siya dia na tumimpuno gisot siya do ko 9 dati dong suab gumo na di padagang di tamu dia na tango sada teko bogok teko ano na po ba gumo kabo do padagangon di hariti jadi katahed so po do tamu diti kay ko sulod 7-Eleven nga may dito binay ko ngabi awi so do 7-Eleven ni habi kuang do 4 minit 2 minit ako da itiniti kibara kaday pa ng ibang niti kay ko na po di 7-Eleven nga kibari bago do alun-alun Tagazo na di kopi zobo di kuma dayhod maisot tabi na mga na panong ibang ko dito no 7-Eleven ti na tanong ko dyan sumang 7-Eleven na lumut ulit ti na matay ka ng toko dahil kaday teko yeah 7-Eleven tabi na mga ito kita kaya 7-Eleven na tabi tanong ko dyan gubok ko itang yung pa hindi na kaday do 7-Eleven yeah ano yan awyo sodo ko niya mga iso po pumahi day 7-Eleven isti naman kaya
pagbuwa basikol ako dito ito na yung mawi. Baru na dito. May ako dito 7-Eleven na. Okay. Bah. Buat cepat lalu aja. Iya, kami itu naik mawi. Dekat ako dito 7-Eleven. Awi tagal kunci na titi. Para bahizon ko dito 7-Eleven mo dito. Nah, wala kadai. Magiging to ko. Gumuna gitu niti. Umuhi. Dito 7-Eleven na. Semua ang patok ya. Siyo. Magiging sono. Gusto ko bati. Gumo ako perdagangan dito. Gumo perdagangan ibang awi di keperluan asas kemarin gitu banyak mengawi. Kita magium sa gam itu super glue. Kaya pang sabon siya. Magium sa super glue berarti. Itu ya super glue ya. Mamahis sa super glue. 35 baht tong premium baht. Ito natin ito bahison ko dito may na. Wargamon ko. Gumuna dito. Nah. Ano bahison ta ko may na. Mag-game sa dati numon ta ko ulit niya mawi. Mabuhay na mag-game sa tiya. Kung ananda Tinumondo Tinumondo don Japanese on Tinumondo bekas ka cukup na natin ya. Ngitin natin bahasa angkot ba na ayun pa scan ใช่ไหมscan นะ scan โอเคไหม wallet น่าจะ wallet น่าจะมี wallet ธนาคาร no Bangkok Bank ธนาคาร ธนาคาร Bangkok Bank โอเค ประมาณ500 dah 60 baht lebih kurang 60 baht kurang sisa minggu kita dah aku mak oke aku makไม่เป็นไรโอเคaku mak สมัยนะครับ ครับnah nakabalay na tako nah tapi naik ngabi minumoy yung bisop do tinumon gam buli ka sa damo boss min bulutok do Thailand tako di nga ihan na tabi na ngabi auso sang ko kay ho mo boss nga i kamoson na mo boss do i basic Thai kamay di nga buli bo tabi na ngabi siyo ko suang ko kakalong teko to sibut nah bah muhi takaw muhi na dito ko dito tabi na ko ngabi opo ako kumagok ya kung kana salita dami na minuga date 7-Eleven iti na okay ano na di gumo na gito na iti 7-Eleven na pang convenience store iti kamasan ni nabantog tagka popular di Thailand gumo matyo 7-Eleven na iti dainod Malaysia ti kari Sabang gumo matog ya 7-Eleven no sabi na ko ngawi ba muhin na dito ko panahong gibang kanaw to ko tiyong ba kanaw to ko kawananan ko na di okay haleluya asa na tama ni surga kumuntugan na tama nakabahin na di bishop do oizon ko minamahis no pwede do tinumon tiya ano gay gam iba da gamon ko ba diho super glue ka ba di ba o kon kay gam isap gam kaya super glue iho na super glue da chap gajah kamay di
Iti sonority punang gibang gumuhi na di bago. Gumuhi sonority tiam. O gumu tuhon iti may pakita mo. May kadi binos ko diyo sudo. May sot may ko na po dito pinay ko ngabi nga o gumu tuhon na Myanmar dito pinay ko ngabi. Ot kinumuto na Myanmar dito. Ibuvan tuhon ito itpibahitan bagyado. Thailand o Myanmar iti kakadasan ko nga nando mesot ito pinay ko ngabi dadi obi kuang do tungo pod nga ibuka ginumurat ko na iti tahom intay ko punok kibado ya dadi ino di daw mikot si hodeti na magyung na pangindapuan sumuang di hodeti kibada pomit iho kumalaja nga bido monodo talun-alun monuid ong dahamin mo buvat kumalaja do tuhun toki-toki do tuhun sangan do sama Thailand kanya ini nga bi kalajaw ni hore deti jadi deti pagyang ay so pisangadan kanya o mina di do ingkan obo no nunggo sa toko do bayno nga tuhun po toko sandi mega do bisop tuhun kadazan tuhun ng suwasan nga son tongkop na di do dahil po magunan iti do magyung do pangindapuan sandi to binay ko ngabi auto ko kano himon mega diti to kinakamuson do magyung do pangindapuan sandi izo na po bagya to ibat nada di do supo do pinaingan sebagai missionaries daiti no i kopisan do Asia kamay di do may sot sekretariat o kopisan do Bishop Council on nagi Amazon do sekretariat kopisan na gariti bo ba sumuang so de soy 5 kya muhi panang gibang sa sao so de mugade soy 5 take street number 5 diti muhi so no di kibadi nababak ko bakang ko dadi di ko swab na tuboy dadi mositi do man ko gamo bugya untuk obat ng autodon kani nga mano po gamo boy ibakang di ino di do minaganuso di do kasibatan di ba swab di ba ino do minangoy hud 7-11 na pamahinog gam no super glue kamay ni gam na bantog chap gajah ka super glue to abakas yung kosokot nga ikot do apantod do kososokot do gam kanito binay ko nga bi nga basi nagibo mimun siling to ko kongo ko diha yan pangatuni do gear do basikol ko diti to may agana ko da kulita to kada gear habi ko ato minute 4 minute kay kot na ug kaday may musiling diti aw ya sodo kanito binay ko habi hasoy di bay no minanggaong sa bago da jacket diti may do patu dumasan di bago kaya na po diho nga sungkad tukad dagay pulis ba iti ito taning dagay iti pulis iti tanong ibang isi jaha no pointoning babanal day hamin no bisop iti na pagibangan ko daw diyam kaikot na di day hamin no bisop iti tabi na yung ngabi may kakano sususan ko di ba no minagawit so diyo zo pinapakito so diyo zo de kaday da 7-11 na paing ko so da mamahi kamuso kay kalambang si ko so do mo bo straight bo sa kada do Thailand di basic to hide ang giday dating aw so ko so aw na ko pa so do miga kay boss di tangahom bo to izo na po dating nga idong gilis guys kay magyubos di savo kani
Kami tanak ngawi. Jadi ajalon ko nagisi hada kadazan, ajalon ko dalam manasung asusa mati tumina itu. Ini koy tanakku. Musun tahun 3 lah. Semang ada tahun 4. Di university magkano siya degree kita jurusan undang-undang duma di lawyer ba siya di nga university di ho di nga mangingia ang dia nga Thailand tuhun do Thailand bos do Thailand dati no i kotigog ko dati do university berarti nga mengajar nga dari bos Thailand ay kongko English nga di bos sih di tanah ko do English tu acalon ko kayo si do mo bos do English ug ya tabi na ang sawa ko nga English lagi nah nakikot na ang kakana kita binay tabi basan ko tabian tada minggu ko masewi kada hibay tamay mo dapan todo ko tumbazan Yesu mambasa the Bible ang sumbayang amitin iti nawit ko na diti oichi kumuson tea dahil bagas ka iti supaglu ko diti supaglu aron alpha ka cap gajah maku gamok yo bahom tabi basan belakat osima tama nyampai di sungawi kota hodan ya mimbun siling toko bagu taro bay no mengusap tinan nga mamaguno sodo bosikol ko bagu diti nga kibara ti ngozon ko taro bay no mo isohud kadai di 7-Eleven bo ni kibara bohizon ko nagida dia basi nagi bo do mimpun siling toko mangusatinan om nagi may toko kadai siyo pakya ay ko po pakuho do ti video ko diti mo do abasi dia lahan toko do mimbulotok to binay ngawi